Ka video ke bapen kulmar jengmut kelami ne ke distrik Alikach jong ke Uttar Pradesh ke bapen I bakawe kolong kemi ke belaman sau ka bela syasyo haki bahi ngesem jongka hadin bakam sngo don lat syuk da kumwei kelaki hajrong jong ka ying ke baar mala jongka bana jrong kelanok ngai lingai jeruk kelaha papok kendau kat kum ki kubor le thu bakane ka jingja klaja haka snong dam kuli ke bahapa po ka ikhlas tesil ka Alikach distrik ya kate kelong kemi ke belaman saujur la phano si hospital panyo ya kajing sumar kane ka jingja ke belayo ban ringdur da ka mobile phone ka pen I ka we kelong kemi ke bayang hatru jong katunum kat baki bahing hasam jongka la kerpat ya ka bakan hiarno kate ka kenthe ke belatip kerteng kum ka archana ka bele thu bakalamat ya kajing syak leben haki bahing hasam jongka tang na kadau ka bai dauri hadin bakate ka kenthei kelahap hamadan kawe ka kenthei bat we senrang kila marek syaka archana ka balapau bakam tip esyo bat sebab kila sedang ban syok yaka kat ba we bri ublaring video ya kate ka jingja ha ka mobile phone jong u la ban yo sngo bau ong ai bakan yam kat kum ki khubor le thu baka archana klapoi kha pur sunu hendrus na menswa kalong ying jong ka archana kala penlut si pholak tingka ha ka por baka syong kurim wada pedeng kane ki bahai ngesam jongka kila dawai ka thuk ka kali bat ka pisasan lak tingka uhen men jong ka archana u ankin ulali ngok bagi bahai ngesam jongka kila pensitom benya ka ha ka jingmut jeng perkhat bat ka met jongka uhen men jongka archana ujupet jaka da ka ba ula itu bagi bahi ngesam jongka kidon ne kecing temu ke basniu haba kala ujor yakane syaka kemi I jongka u tengah jongka bat kiwe kila syok yaka kikmi kikpa jongka archana kila kenok ro bagi bahi ngesam jongka kila berngam pan peniap yaka